أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كري تماشوان النهيجا قهتارن عزيز ببرنامه كانوا يستعمل بشبري وانا خدا حسك أمي دس بسورة كي نو بكن سوره گو ام دست تفسیر آوی بکن سوره تبت بنابی ویدی سوره لهب دست بیکا وی سوره هانده از خوازم چشتکی بیجم در حقی وی سوره هانده. معلومه اج آدم علیه السلام حتی پیغمبر ما علیه السلام تمام پیغمبرا اوان انسان گو عبدیتی رب عالم جبیر کرنه خوش بیر کرنه سبب خلقیت خوش بیر کرنه رب عالم خوستیه گو اوان انسان هان بین سر اصل وان دلی معلومه تمام انسانا دما گوشتیا خواه چه دبن تین دنیای دوری حضوراوه مسلمان تین دنیای لیبلی دپای ده اوان انسان هان ام بیجن جره درد کفن دین خواه دگو هارینن یان جی لپای عقیده و باورین دیدشن ایدی رب عالمی دخوازو کو وان انسانا وگرین سر اصل وانا که وان انسانا جوه ریا شاش جوه رضا شاش جوه اخلاق شاش وان بشو وان وگرینه ایدی معلومه اوان انسان گو علمیه و حیاتا هانه و جیانا هانه و جیانا غلط اوه جیانا اسیان و کفر ناخوازن گو بگوهرن دما گوهراندن چه ببه اوان انسان هانکه اوه او منفعت وانکه جدستی وان هره مقام وان جدستی وان هره ایدی دو قرآن پیروز ده ده قسم انسان خصوصا ام میزن قرآن بحثا وان دکه گو افجی ملأ و مترفن اف ملأ و مترف ده نوا انسانا ده انسان خویایی لبرچاون اوان انسانا ناخوازن گو ام بیجن گوهراندن چه ببه ملأ ده زمان عربی ده اف اشترى بیجم گوتنه اف ملأ معناه چجی کرنه چوا چجی کرنجی چجی کرنا چاوا نقول ام بيجن شيء خوي شعبي خودا تديج برقو ام بيجن يعني عرد بين فيملؤون العيون رواء ومنظرا والنفوس بهاء وجلالا قلتنا بتشعف بمنظرا خوش واشترى بيجن بآفي ام بيجن تجيد به ونفسي بخوشكايي وبجلالي تجيد به يعني بفيجي قلتنا چه معنى ملا اوه قو چعف تجيدك اجا چعف چوا تجيد به معلومة چعف حنك انسان هنا ام بيجن بمال خواه چعف تجيدك حنك انسان هنا بالدلالية خواه چعف تجيدك ایدی ده هر زمان و وقتی ده ام بیجن یعنی چجی کرنا چاب آواقی چید به ایدی زمان پیغمبر ما علیه السلام ده انسانه و دمه ام بیجن بمال خواه بثروت خواه بمقام خواه چاب چجید کرن ید قرآن پیروز ده دگلک آیتان ده بحثوان انسانه ده که مثلا وقت سوره مؤمنون آيات السيوسية ذا رب العالم بالسعيد بالله وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا رب العالم بيجا أوانا كيغو
اشترى بيجم وقال من قومه أوانا كيجوش قومي ويبون وان ملأ أوايجو كافر بوبون وكذبوا بلقاء الآخرة اشترى بيجم يعني باللقاء آخرته ورجاء آخرته دزراواندن وأترفناهم أو نكيش أتراف بوهن أفترف چیه؟ دل ما قلت مترف ملا اویگو جاف چجد کن لپیشن خویایینا پیشیا انسانانا ایجا او مترف شی اوان انسانی گو رب عالم مال دایوانا که به وی پیش ولشن يعني في ترفح جربين يقول كبنا الرفاحي ده فرعية ده خوشكاية ده إجا أبان إنساني هان ملأ مترف يعني إيجو أم بيجن مالي خوب ثروت أخويا تشنا دي ببيش فهرن أبان إنساني هان ناخوازن جو أم بيجن أبغو هراندن چه إنسان بغو هرينن أم بيجن نظامو أم بيجن أو كوا بغو هره أبان إنسان ده هر دمي ده لهمبري پیغمبرا سري خورا كرنا نخوش نگو أو پیغمبر دعوة رب عالمي إنسان را ببن و إنسان ببيجي بغو هرن جبر چجي؟ جبر أبان إنسان هان خودي سروتن خودي أم بيجن يعني مقام و موقينا نخوش نگو أو مالي وان سروتي وانكي جدستي وان هره حاشا نگو إسلام نيارتيا وان إنسان دولمند که نخوازگو إنسان مالج خوره بجيفين نوسا اوان إنسان هان دولمنديا و لسر بشتا فقير و قلصايا يعني وكا تشبيه دخلاتنا با تي چاوك كرمش جاران تي ام بيجن خوينا إنسان دمجن دمغو جاران كرمشنا تكوجي تي خويج نوادر كبا او خوين نخوينا وانكي چون خوينا إنسان مشتيانه او خوينا وان إنسانه إجا اف ملأ مترفشي اشترى بيجم خوينا إنسانا بمالو سروتا إنسانا أم بيجن أب إنساني هانا كي وصاد دولا مربونا شخوا سببيجو ربا يعني فائز رب عالمي حرام كريه قدخ كريج أبا جبرجو أوان إنسان وي زمانيجو بعيشة فائز عمل ذكرن مال إنساني فقير سربشتا وانا كي أب إنساني هان دولا من بون زنجين بون فرسكم يكي فقير يكي بلنغاز ام بيجن احتياجاوي حوجياوي ناكي بتشتكي مثلا فرسكم هاري انسان كبا تنغاس يدا انسان دين دكا چون جوان انسان دين دكرن و اشترى بيجن فان انسان تقول تمام دين بدنا جبوچه ايش برغو باوريش نبو ام بيجن حوجيا وانا كي درباس بكن داغو خدان خير ببن ايش برغو تل پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام بيجا او كسي جو حوجيك براي خوي مسلمان ببورين الدنيا رب عالمي روجا قيامته دوي روجا طنقته او جي حوجيك ويتر باستك و داينا دين جي صدقه بخير ترى چونكي انسان جو دين تخواده تنغاسي كده تخواده بيو تنغاسي دركه وات آلي كاري عويدك اجا افان انسان تقولتن ازيج بوشه ديمم ادقو حيرا تصدي بدا من سريمه از صدو دها بمته يعني تش پرا كاربك يجا معلومه بو سريمه او انسان او پرا دهاتن ام بيجن حوجيه غو بيدر باسكر داويا مه اف خديه مال دقو كا پرمن دقو راتنه ام چبكن دقو زيد فازيد يعني ت اشترى بيجم اوي ديندار دقو ت زمان مهلتي من زيده بك دريج بك اجي ازي بريتا زيده بكم يعني ام بيجم مهك بك دمه اجي صدبو ازيك مصدو ده وازيك مصدو بيشت بفي شكل او مال وكجو ايات بيج اضعافا مضاعفه تضعيف تكر قات زيده تردبو ايجادات حدك يوسا وهذا انسان هاي فقير بلنغاز بنين كاري بدي دبو 500 دبو 1000 اجا خديه مال هاتا بارد و كاميجنا بارتن كاري بيم چبكن البحيره بيجا
ل بازارê dem bêje köre dibêjin xulam evd em bêjin yeka wa sediye zilamekî çî xwe re dikirê sediye heyra tu bûyî evdê min kolê min sed û dûrî huzar pîreka te jî ew jî bû evdê min kole bû du sed qîza te jî sed kir bû sê sed kolê te jî sed bû çar sed min we teva ji xwe re kira xulam û kole hûn tev xulamê min hê 600 jî deynê we maye 600 jî deynê we maye wî 600 jî her bişuxil min re bîn ha evan însanê got bi vî şekilî dewlemend bûn ha ev însan bi vê heramiya han dewlemend bûn îdî îslam hat got ew kesê got faîzê rîbayê bistîne ew ê îlana herbê bi xweda û pêxemberê wî re kiriye bêjin ji binî ev nekî qedexe kir îca ev însanê han ew ê çawa rabin bixwazin got ev nîzama han ev edaleta han li ser rûyê erdê em bêjin hakim bibe îdî Rebbê alemê ji te re bêjim ev ewka hanekê qedexe kir xwest ku vê van însanê hanekê em bêjin ji ser rûyê erdê ji bo ku xilas bibin Rebbê alemê ev nîzama haya edalet nîzama îslamê xwest ku ser rûyê erdê hakim bike îdî ti zemanê got pêxemberê xweda aleyhîmüsselam daw û doza îslamiyetê dawa heq û edaletê kirin evan însanê hanekê ji te re bêjim li hemberê vinekê rabûn ha yekî ji van însana jî ji mele û mutrefa jî yek jê jî apê pêxemberê me aleyhisselatu vesselam Ebû Leheb e ku navê wî esil Ebdul'Uzza ye di derheqê wî de sûrê Leheb sûrê Tebbet Rebbê alemê nazil kiriye got ev sûrê han di Qur'anê de di rêzê de sûrê 111 ye hema bêje di dawiya Qur'anê de pelek beriya wê nekê lêbelê di nuzûlê de li Mekkehê sûrê şeşa ye ê şeşemîn e got Rebbê alemê ev sûrê han nazil kiriye malûm e dema got Rebbê alemê di destpêka wehiyê de wehî ji pêxemberê me aleyhisselatu vesselam re şand malûm e zemanekî muddetekî pêxemberê me aleyhisselatu vesselam dawa xwe eşkere nekir dawa xwe eşkere nekir heta kengî heta ev ayeta han got nazil bû sûrê Şuara ayeta 214 got Rebbê alemê got estaizu billah ve enzir eşîretekel eqrebîn got ey Muhammed aleyhisselatu vesselam ewan aqrebayê xwe xwediyê xwe yî nêz wan şiyar bike wan înzar bike dawa min ji wan re bêje îdî bi vê ayeta han Rebbê alemê xwest ku dawa xwe eşkere bike lêbelê pêşî ji aqrebayê xwe dest pê bike ca pêxemberê me aleyhisselatu vesselam ji piştî vê emrê hayê îlahî aqrebayê xwe dane hevdû xwarinek ji wan re çêkir ji te re bêjim îdî xwest ku em bêjin yanî vê dawê ji wan re bêje Ebû Leheb fêm kir yanî fêm kir nexwest ku pêxemberê me bêje ku tu dawa çi dikî û tê me wî însana bînî hemberî hevdû ji te re bêjim em ê çawa van însan teva bixine neyar ji xwe re falan nehişt ku pêxemberê me aleyhisselatu vesselam ji te re bêjim yanî ew bike dawa xwe ji aqrebayê xwe re bêje yanî fêm kir terî carna dûriya sûra we hinek wisa zengîn ne dewlemet de wisa ehlaqê wan nexweş hene tu carna însan e însan hewceyê însana dibe got hinek têne bawanekê ji dûrayî ve dimeyîzênin got wela ev nekê texmîn dike got ev însanê han ew ê were jê pera bideyîn bixwaze îca hê tê balê bê selam aleykum ya dibe wela divê îşê me vê me hê nebaş bû nizam deynê me hebûn korona bû
و اشترى بيجم ولا إشي مردم چابون كاركري ما چابون اشترى بيجم إشتنا ولا بريشانن هي ربنا درديق ونقوتيه پیش ياوي دقري يعني چي از نادمت اسپرا نادمت يعني إجا أبو لهب جي جگوتنا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام فهم كرغو اوه پیغمبر اوه دعوه خو اشکره بکه برياغو ام بيجن پیغمبر ما عليه السلام خبر بده دبي وسا نهش کو پیغمبر خبر ده پیغمبر ما عليه السلام جاره کردی سا خوارن چیکر و سا غازی خودی خو اقربای خو کر اشترى بيجم اجافه نقله قد و اس پیغمبرم ربي عالم پیغمبر ديشان ديه و بشكلي ونجي آل كاريان بكن اشترى بيجم يعني من بباريزن تاني معلومة دماغو ام التاريخ پیغمبر ام ميزن عليهم السلام يعني اري پیغمبر بن حماية وحفظ حماية ربي عالمي دانا لبلد ميزن الدنيا يجي مثلا اقرباء واناكي ومحافظة كرنا وباريزنا جي ايريشي دجمني واناكي مثلا قرآن ده سورة كده دما رب العالمين بحثا شو حضرت شعيب على نبينا وعليه السلام دكا إجا قومي بيجا دبي أي شعيب أجر نج عشيرة بونا مزانيب أمي تشبين نسريتا يعني وسا فكارا عشيرة عويد ذكرن ترسوان نوي رابونغو زراركي بدنا شعيب عليه السلام پیغمبر ما عليه السلام خواستكو يعني عشيرة خوجي بدا بشتا خو واش خول بك دستك داغو ام بيجن مشتك تتعديه ل نكن إدي دماغو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام يعني اوسا جوار الدعوة اسلام يقول ويا وك بيجاني افتش بو شي تما او كربه تبلنك بدستيتا زواب بن دستيتا ام بيجن شلب بن لأنك وسا تعبيرك واحد في زماني ده وأم بيجن يعني عاجزية خوتين زمان أفتشيت بيجي دعواش سكي تمام تجارب بين خليص تري تبت أفتشيت بيجي دعواش كلمة ففي شكلي نخوستكو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام أم بيجن دعوة خو بيجا وفي شكلي دجمنامتي أخو نشان ده روايتك هذا البخاري دجي درباس تبا او جي حديثك اش پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام هاتي رواية كرن معلومة المكة تشياك هبويا تشياي صفاي دبي او تشياي صفاي دماغو ام بيجن يكي خصبونا تشتك اعلان كربونا غازية كربونا تيجارنا بري ما قول دلالي غازي دلال تقول هي فلان شي بويا حكس بلا بي بحثي إدي اف دلالي وي زمان يجي شنو سريت شيعي الصفاي دقوتنا يا صباحة يعني دماغو اف قوتن هاتبونا قوتن خلقي فيهم ذكرقو اشترى بيشم تشتكي مهم هيا مسألة مهم هيا لازم اقوه بدني ده جان پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام چو سريوي چياي صفاي قركي صفاي قويا صباحة ان حتى ويدمي يعني كسك النبي قو پیغمبر ما في شكل قوتيه جمعين قو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام معلومة انسان بي امين تشتري بيجم تحركش بيجم محمد الامين تبع قوتن قو والله قو افناكي خبرك مهم بيشي رابون تفات نويدري پیغمبر ما عليه السلام قو اي قومي من اگر از ویگا جواره بیجم لپش في جاي هان دوا دجمن هيا تي حرب الشر و ونجم باور بكن تبعقو ابي باور يكشي نقول ولا اي محمد امشت باور ناكن فلان زمان تتا حاشا تدراو كربون حاشا تبا كشان باور ناكن محمد الاميني دراستي حتى ايرو ما تفرو دراو مالدور تمانا ديت نحاشا قو اس پیغمبر خودیمه ایمان بمبینن اگر قون قوتنی من تصیب بکن اس پیغمبر
خودەیە me و ez weşiyar dikim bi aqîbeteke talûke ku roja qîyametê li pêşiya we ye li benda we ye ji te re bêjim wî ezabê li pêşiya we ez we pêşiyar dikim ez pêxemberê Xwedê me Rebbê Alemê ji min re wehî şandiye û Rebbê Alemê ji min re got ji exrobayê xwe dest pê bike û însanê dî jî gazî bal dawa xwe ve bike îdî ê nêzî min jî winin werin bêjne la îlahe illallah îmanê bînin van dev senemparêziyê berdin wanekê red bikin înkar bikin werin îmanê bînin got dawin ne di dunyayê de ne di axiretê de win ezab bibînin werin îmanê bînin bi dema ku wilo got dibê Ebûleheb apê pêxemberê me aleyhisselam got tebben leke yani got ey Muhammed weke bêje yani destê te em bêjin şeht bibin şel bibin em bêjin yani em nakê xeberdana wayê weke em bêjin yani weke tu nifralekî bikî tê carna haşa min huzûr carna hinek nifir bê manate xirab bû manate xirab be em bêjin çiştîn serê te bide werin sar nifrat kir ev jî nifrê wanekê ne îdema ku wiha got Rebbê Alemê bersiva Ebûleheb da got tebbet yeda Ebî Lehebîn got her du destên Ebûleheb hişk û şehb yani vî şeklî bersiva winekê da îdî ev sûrê hanekê ji te re bêjim yani derheqê vê de apê pêxemberê me aleyhisselam Ebûleheb te nazil bûye ji ber ku Ebûleheb yani instek ew jî mele û mutrafa bû daîma em bêjin serpişta mazlûma kar dikir serpişta mazlûma em bêjin îşê xwe dibûran wî jî nexwest ku ev rejîma han ev sîstema hanekê biguhere îdî Rebbê Alemê derheqê Ebûleheb de ev sûrê hanekê daxist înşallah vê heftiya pêşiya me em ê dest bi tefsîra sûrê tebbet yan jî sûrê Leheb em ê bikin gelê temaşevanên hêja û guhdarên ezîz em dîsa hatin dawiya bernameya xwe heta bernameyeke din bi hev re bin bimîn di xweşî de emanetê xwe dabin em ji we hêviya dua dikin Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu